Sad ću malo da napravim video, da vidimo šta se dešava iz drugog ugla. Pritisni strelicu na dole, na kompjuteru. Snimaj i pritisni na strelicu na dole. Sad tako na svaki sekund pritisni po svaki put. Vrati taj na gore, tako. Ajmo, opet ide strelicu na gore, na dole. Tako. Ostavi. Viš kao neko polje da ga okružuje. Viš ovdje imamo dobru interferenciju. Viš kako auru smo uvatili tačno.